Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu hadaninga ni bushrani khair mala ni kaundu mlio harumazi nsanansa za hii dunia. Watukufu kawajibu wandu madasi kawasima mani rongoa rijirku mantembavi ule msajaje kao ndurona ubansi juhatu wakaya Mwenyezi Mungu Mutaki Abdul Karim siparisha duskuru yahe hambukana ngela dhumuma na mkomori heni banu ikao ndo jihundrao ukenema haba ya hensi ufikirie nsi yaho ujibale hasheo no heni jo uona hauni joshia kawe mwana mkomori sha yaonokawe mwana wakuha harumansi ya malezi na watania wenge kama amenuka ya umakaulu kao hen mwanadamu ujoka heshi ya mrumze wa hahe dhamana kawansi juu Mwenyezi Mungu jumrehemu bana jihundao ladhimana sohamari zori zirenge watukufu kabla ne janji ya rumaze madekao za animi savano kama la nzima shando mbushiriani heni banu walum komori bal hata mesilamu mwezi mwema ikao ngarulindao wa baraka rikena mori uone rifunge tsumu ikao Mwenyezi Mungu ujozikubali insha Allah rikena mo na unono rilofunga tsumu haina mwa insha Allah na ujailia wanyanyasi kaungwa jihunda waru maze pirizo Mwenyezi Mungu wasahilishe unono na ibada njema ikamgwa wenza na uvihumo na tanga harumwa mji mtukufu hangu nazaliwa kaende na fiwani mzadzahatu mlezi ikao siloka mzadzahatu baisha mzadzahatu mlezi wa Irumbi Mwenyezi Mungu ujumrehemu banu ya junda ora ira mesela monsi pia watukufu narkiradhi babanu indensia hatu hamahene mrione sa kwendensia hatu shanga ladimwe kale wangarongole yao kaendensia hatu shana rirongole hawema na ritsahe ze faida zijuri faisonsi pia sharitsa bendensia hatu rongo wa hakufuru au jidea au jelapiza au menye nsi watino sedi ya mendeleo au mbaronge kao yonsi kaunge juri faisonsi pia watukufunga ronao mazuki watu nwaze wa hatu ikao ngwambao ngwa mnairumbi shahensi hauhima haushemeza hauhambango ladhimoe nsi hatu ikejao sha wahari yabo wowo haruma objective ya hao ngwa unesao kawa johanza yezinu ilawe bangwa sikinawe maraia wa inshinro wake hazi wake maisha wake unono wake haki ibange sishia dhamana nzima harumai madhamana wao kabla ne jabor de roe sujet au ne sokala pandanzi juzi skandana de shendini de la pashie au kanga mjua kamitsi mrulona bahiru salam zuki wangu bwana Thumani Mwenyezi Mungu ajali kwa banu lionga wa mnono inshallah rawre fami hamba vanutse de la pashie sizi hilwa nanga mjua kamitsi mrulona bahiru shatskana range japawane de mwali kabla ne ja borde sujet skandano sokala banu watukufu warukwado fanya rungu wetabisha wandu wejitabisha akabano hena mndu mwanadamu wanzo yajidai ukayatende haruma siasa ya parwa nadamu haruma siasa au wasikini ya zila taabu ikawa zunra wanadamu ya mwanadamu gelandu wake na maiye monsi mwanadamu utujajambi patikana nde malan fulani banate na wili ya ukandanga mvio kaitsi shatso no kanaze maiye kerundanga vedeti na umru utendo movement ure uji dai ukaye porto parole wa movement yabo deja utojishinda harumwa la maraya okanga mwaminu kema na maraya ikao kwa tukubali wadunga zi movement za hanyu zinu lokara hakwa tuono kanga inafalikia kweli yoka kweli nga mwasikini yao shaga mwaminu kema maraya ongo tabi hao akaye maraya wa johanza waonde madhamana ikao ngwa jamba kweli bawa hime ili wajitashe mesha hao shangwa wanaokaya zinrongo kao manadamu katuze leo hukaya mazuki watu
wazee wa hatu waenshi wakati wali swalihi waka madhamana haruma nchi kwa jaka ujibu no mwendo aliswalihi yakanuo ya utii haruma nchi basi wao njokubaluka kama opoza wa kweli salamu mwanama mtukufu sana kusatweri haka wadaza mfiani wajipanga mfiani wafanya haine za ufanya amedabdal hasimonsi alimamazali wakati tajiri ni argenterimu weaonokaya zerongoka suhenda heli aladhimu ani yakamonoka katina zenchida zobalayensi ritso lala umasihu jobo tasira ba zirengwa sha leungar shanga yao kan 2026 wanruambangwa tabihane ze tabu zilo nsiju halafu haina rongo wajuko zifanya lazima waje wahe wazabe na weka kwa zambao mrugu hisukana zila parti na parti wondo atsanganye yabongar aminokaya mru aminuka balala wa hadisi dene zi parti za hao wa hadisi dene maraya wa wenesa sha heini saya wambarongo e finali tujurundu kana balango waoche na wondo waboka kwa na parti wawandu ko wambao kauma dhamana alafu mrugu hisukana abonyinyi ngamtabisha wewe maraya wakati njema mwanadamu ne shelobo lala okahe mwanadamu shelo kama nsija dunia ni banunga mjore jei watsinokana si jua hautsila hwa gela demwea yende mbio yafanye barongo kwa mwanadamu gujo shukuriwa hawanadamu kwa jo mweshele ya maudu shana mwangalie dalili ndaivi ya wandu ikao kwamba ukayensingio harumatabu yensi wandugo yeshionai yensingio jau watende yao ndo kwa menda zinu dalili ndaivi maudu juko huja razida unde wandu wa ushukurie wa uvumbuwe siasa yao siasa ndai hivi juko sherehe hilo haruma mwendo hamadauni ukarone madhamana wende hahaya wende wambe manu risali zilo na inu Abdalla Abdu Hassan hazamba jana ukana muhimbe mje mwone waka mjono wandu wanu kwa jwende hahaya wende wambe wa zilo ya mwanadamu katsu hisi na rensi za kufuru zodode zana rirure hadisi bendensi hatu runde madhama na wajora basabuzi rensi wandu wajoja banu wadoja warabia sinema na bitizi wetabishe maraia hawakati kawo mdu katsujua isho waloni isho wazifikiri yawe maraia dhamana kujojambu kana wende warenge vedeti upashie wende mwali shabala imana utsorenga vyo kutsina hinu haina mrukwe katsina hinu yeka jufanya siasa ya tende imana aliswali ya roha da bukame dabdal hakana mai hakana nafasi yabu yakana nafasi hakana wandu wamnika fikira hashindi hafanya zenzia hamtoa sheka leo mru kwanza jaye ya hadoha da imaraia wandu karuma senario ya namna yinu wandu kwa John Sulida waradamu mabanga bono tabu haruma yensi mlobo nsiju mabanga mtsawao msirohe shamke nsi haruma yensi halafu ula mwendo konga nyinuo mrukatsu isuko mwendo huo ngamhadisi wengine maraya ngamfanyo mahadisi ngine maraya ngamhadisi wengine maraya kanga mwanaweza tabuzinu shaban rahija ngarjo fenjao na mjuhe rikejao rifenjao wakemwaye wakejao ngamjozo tabuzilo komori ya ukakabatsi wakati mbiajushi da juse move mabu atina mwaye yoke no parokiri halafu ikele matala nilonga muhimo yabo mdoja henu siku mwambo kanaba ngandoe hulo panu ngarjo fenjao hatomu iso zaza mweze nile jimbo akazaza hambo kaya emachire wehi sarenge kupuka ndo zatu kabano kweli jimbo wakatena faida basi aminukana na jimbo la zaza la rumishi haleo akanyimfanya mwamba enizofanya rwashemeza imadati akazo arumwensi ya kumori kabati mrachida ya wazi mwamba le 17 Rija tsoro doisha le jimbo la za heza Mwenyezi Mungu mbariki aba emachire waranga kupunga ndo zatu zonde za jiri leo nsujua abo ngabo mpira wa satena ngabo machia satena ukawa kumori kwa tu tajia warwaja kensa mwabahio warwaja kensa wa media wadaba jau banu jau shoko mori wa hutajao zitendwa banu indensi hatu leo sujua kale onga sihunu ngamomonga si control nanyi chezo ndabo haini faida jo hujarmaye nsi yoye hatu sonsi pia yabo kamribeli ya faida yabo arjo mshukuri yani ikamribeli ya rabo na msajaja yabo ngamrejizo rudingoni jeru ke kale wa serikali wa gari wa shingeri yao wafanya rukikao
kadi karna hura faida ya za hatu nanyi abwe hasara ya wala walo kontro na wala wao wambongo ngondo nao yabo kala mo tukufu relo kabanu si ye tobaya tilwa rumao she tobaya doanzo waje warume aukaya ekale on gwar mpira batina tronere abo ekipuka yajo porosheda yi waswili yabongar aminio kaya kale onyinyi ngamono kaya kamtina zenchida haboro nao kamtina zenchida za ushida mtoe serikali na mkera mhetse mara ya wao wajidaye zila faida wajozanza nyinyi mdemwangaria serikali mrifikirie namna mjushinda mrifanye marongo harumayensi yokakartswe leo kaya parti mwatsanganya mwenda bala mwatsanganya wazima yabonga boy parti jua yabonga boy orange yabonga boy chao izi parti zanyu gizonda yede mane kema raia kwa nuparo kubali wasonziano kwa tsumona na paliki na izo mfanya hao nizo mwamba hao aruka fikiro kaya bala hodi ngoni nganyina maraia bala au hadisi ngina hao mwambie zitabu zinemawe ya nsine za jola dhimu zifanyiwa wakanyonsi pia nganyabo mmono mka yabo mrumu mjanga manzumde marume tena izo majitsa dazi akabangela dhimoke leo mfanyozo ngozinu warado ne kaba nukweli mjitsa pano kwa kumori hojo anru pano maraia hojo samihi dhwamana yakaya wardiwa mwanza habo ya bala fikira ukahajitsa zibo yakaya tufanya shabanu buyajuka huja anizila fikira loni izo fikira konga jori paiso tipia shatujuru ndugono kaya kaire wakati mwaka machukofanya rahana bahamabo ngamanzumje mde mwafanya aukaye dalili ya mfuande maingu shakaritsi wakatokala karma arma media rudoba abuha wanrado rama hiyo hatomwiso zazamhezenile jimbo yambe machire warenga kupunga rado zatu zode za jiri leo akabalo leo ke serikali warengeze mali wendede wa warumi ya mali warua sabu hahula fete zifanyiwa kamna zamwangalie mimi kama simruduko kaderere hangu nrungoza ina bajao shami hambe jufa yona da monsipia zike zonjema zombi shami ngamonukana zijanibuzo tsipia zijanibuzo mbili imara kwa jahunda tafaida imara kwa jahunda tafaida hata mahiyo ya bure ngaradora fanye wanukarna ufanya wanungarjo fenja shakartina rahunda imara kwa tina faida wahunda harumeze ruguzinu narisikinie wanakomori rambo kama mnyezi mgwarbe hadunia ni banu hahansi habe hawanru hawanika puvari hawanika msomo hawanika mvua hawanika mali na hizo geladimo warumilie walekao kwa jajeliwa ya wale oka mnyezi mgu haumbia muhaumbu mndu mrajange na mo hatarede hadhamana ya ukaya ngena mali ngena msomo ngena jila urongo za wanu shabati dokana bala huni kwe neema ila wewe bali shagela dhimole ukabala huni kiwa shagela dhimo angalie ula tusoma wanzo angalie ula tuni kuwa mali wanzo angalie ula ile ya loirewe utsanganye hedaya umsaidie wakamyezi Mungu sikarlo muona jao shamyezi Mungu haja hani harive ha dunia ni banu habe habitume habe hajao ili wanadamu wawajewa wasidilane hawao yabole ukamdukana kahwele okaya madhamana mlo harumayensi mwana wensi hatu heli iliyo mwana ukakartina aeroporo mwana ukakartina pare mwana ukakasina makia maji mwana ukakasina makia mwenje mwana ukakasina makia roko zingi zorobron siju rido baki haruma mishindano na feti na hindrini mimi upande wangu msuzo na maswila na riyeshele Mwenyezi Mungu kama nasiwa nurabe wa dunia ni banu rijo ulawa rijo ndara uzisi wezorafanya Mwenyezi Mungu ajonda huzise neema ya hunika bu mwanadamu ya katsunika mali tsunika msomo tsunika jao ya hufanya harumu wanadamu wala tsunika ushinzi mtende ya fulani rawe ubo upoza rawewe bo mruka ungorumoye yensi rimnika ni hizo emfanya harumu wanadamu wala yemwadilisha wanruanu mwafanyia mwasaidia shamde mwajundu kaya mkarma mishindano mweshindana ulanga rijondera fanya yinu uinga rijondera fanya yinu rijundu kaya hata zila namne kaunga mabonga mjoda mwafanye ya ukaya gardora towe zinu basi garona ukaya ezinu kendo sona ina singarono kakabati maji garono kakabati mwenje garono kakabati jau yani iladi mukezila mwambao mzito rohoni wanakumwani kwa mnikao nukanyima watwanie iladi mubanyu mrealize zenongo muonese okay kama udumja waja mwenje waja maji waja jau muhanuka ngabwe haki
yamunga tukubali kanyima dhamana kabo hiyo faida ya hato soti pia shoti faida ya hanyu nyinyi ikaunga nyukonto ndio hili bibi nile wao shazen sabu hozinu riju wao kaya ngamjode mwangalie baadhi ya madhamana walo wanu warokio wanzua tede mjode mwangalie wa mzima au ili duwakana puva rijana washidarangana ili hazini shangu jale parso kama latu warukato wenji washili warenge mru hazini babahanu amsumnikani mfano gamina zuki wangu mjoba hangu parwa dia bada maji kakomori sikaranza mru yarenda ya kamru mwema au yafanya mru wema shawala sumrada mru wama fiti ritodorenge faida ya wakatula huo tiparona mjoba hangu Muhammad Ali dia bada maji basi hajahati ya ukaka nzake amwe makati ala bise bala 2016 akanzake akawazima ni makandida kakanzaende rais basi mruhamandu wo ikao ngamjo tolo shahidi mimi rika Egypt baso wana ya wasaidia namne kao wasome bisomo ya hajuri jarfa lisensi no wana yaonoka kwa jakana uwezo shida wasome wakamtsa msaada na rongozi njukala shida bahizo wana wa Komori ya wate Faransa banu ngabo ya wasaidia watamazale koli ngabo ya kausaidiwa na Komori jao ya hadisionu na Komori ya hata programu njema basi mwanadamu uonge Komori kabati mri ya paru msherehi uo mri ya kwa lazima ya sherehi hilo akabano hani mwanadamu ya redu azema ya zijua ya boyo ujo urenda mru wa saya zema ili aja vumbulo hawema haukaya mwonsi mbili nyuona lider mzima ikao henu siku taki Abdul Karim ya hafa yo tuyazihwa yende mrukoda wale kaburi la hahe yende mruko msherehi yende mruko mvumbua na abo taki Abdul Karim hakarange wanuwe njaka mazima dona ujaparo na mru ya kansia mvumbua ya msherehi ya mvumbua mbano ngonjema ya hae badi Muhammad Ali dia badamaji la itsanraya wende mrukoyo henda mbeni indakansa mwele kaburi lae hamumbaze dua hatsamedia harongoa mfumbaze njema zae sisi karanza roho ni mwanadamu mema ikao ani yeushukuria akabano hini mrushukurio yaboe kangu shukurio yaboladi mabahiyo ufanya zema okaya ole okaya sifanywa zema sizijua yaboladi manifanye wanru jina zema baudu wajiwa zijua showa saya dokaya amjoduge mruwai inge na amjonda yetere wakatula uo yamwe lazima ni mdunge wakumweri na rubuhema atsoruanga leo wa kweli rangalie wa kweli rungozema dhamana hatu bena mna inwensinge juu santini hana ni namne si ya si kale ungara nzuri keba ndoba mihanza tilaki shaikange muyi amatsina hambo kanga we muyi bangu mihanza Daudu bene mwana mamwitsana mjini yabweka Daudunge muyi abo mimi nsina hambo kana ngawe muyi abo yo hatwari gela dimwe kale o Daudunge gufanywa naye ni mpare kimwanama na bekano gufanywa naye izo ndeza koladi murongoze madhamana hatuano shatiro kandera washangiria tena haruma conference ridamba ngombo jao banu maudu cha eba na pangwa jukamba zaza zele jimbo zaza zele jimbo ambo kaye machirawa ihisa ranga kupunga rado zatu eba ngabo machidai le 17 salibiri habaki ngombo zinungio bana ta 2029 yabo abaheshawiri siroka na mdemwa mwa paremedia tena okanga aminoka ngamjabia onrabo ngam aminoka kamnaka ushida mfanya rongo okawa nyinga mtemwanyeo ngamabao salamu alama Ahmad Husamuddin yazima jala kango mnono Ramadhani mubarak mimi kama leo kaya ngela dimodo hokana baraka rungeze madhamana hatuwanu ba ngwajitabisha ukatabisha we maraia we maraia barujuka banu tsora bobo bata kamona kaya e diaspora ngyo banu henu wakati garijua ukangari asina nyakati juillet utu ngarikao Komori mapesa menji ganja ormoensi kola demuke ranze mahaila wanru apashao wanru majana matsanu sa Komori warudi wakawa Desambro ngabondo wanru majana mane warudi wakawa mapesa pia ngabali wao wala 10,000 wala 5,000 wala ngondo ya wahe wala ngondo ya loze mapesa ngo bala karchushi daraunda ndo wakati wafikiruka makate mapesa njao banu na rishindiria niliye banu rifanye jao randi sefikira ukana rutoka namba mvyo ya hatu mwe ridoka jao mapesa ndo ya jao banu na rutoka namba iroporo njema mapesa ndo ya jao banu na rutoka na jao shabahi
pesa yo katsurengwa ya turnewa rargana komori wajiruma rajojo kanga rajonja male dukalawoi rimrenge empo fulani rengewo empo fulani iselari libere ole kangu jo bahizagari yalibahiza uraisi baheri libere ole kangu jo kana mnafikira ajabu mnaduka banu yajeho nafasi duani ani rifanye taratibu kanari reshelo banu bola la reshelo Mwenyezi Mungu rishinderi ya shindro wotsi dioriliyo kasar mafikira ya babaya feti mashaka garjo mtowa garjo hula riende hula radungwa rifenja yebo mara yao rindi na rutsambale umwe hahaya mwende mrejei mambo kana mwende mde munduka ya mambo kamtsupasha mwenda mwali yeye izemvuzo tokamrala wo hao atabale gari yende hahaya yarda jambe haziro yebo mara yao rindi yabo ranyire mara yako jonda faida leo mjamkansinga mrema ukanga mjoto wanga mjofenja kamsode mwangaria serikali mwazingara mabano ndensi hatu rele ukarili na hiri fanya jao na rizingarane na temaji ye problemu isabari nitsona maji ye wondwe biarizia na ruwaniensi hatu kena mwenje kena maji na ruwaniensi hatu aeroporoni kenjema wabulo loteli wabulo maluka rikejezensi ani mkebazima inge mara yao mremani shezo rabo ke mara yangu mremaoni shamwenga mdomo asaidiye kwa kenjema harumwensi chaka mtusaidia kwa kanjema harumwensi kamtutoa yezi bomambo kamnyina fikira njema yezi ngendo sona ikartwe shinro yokaleonga mwito wao batura no karabanuka mbono kwa kweli chatido saidia yensi tido toa yezi yabo razidano wanyanyu mdoka de baraka zuki watu ebo mwanzo ni hanzeje yabo leongo jonda mru hamanda mini bale faso inu jemrongo patino katsude shango jonda mru mrajina kangu jo bala faso ngiro jina ya balusiu ya jehude yabo kutsu hatsitare yo kama udu welawa ujovumbulo siasa ho kakartujo ngajuko jajarambe ndongo hindrini kutsu jilekezo kanga wenda mwana ngusomo ngombo Mwenyezi Mungu maudu ya jake dhamana yabo joke dhamana harumwa ndongo hindri okawende baba wajotsengenzi ya mwana javire maudu ngwambo ngotowezi bezi ngendo nayi ngwambo ensingyo chao kutsuhenda wangaria ola wa uzista wajua wambo wanukatsulivu wazabarira ndotulivu yabo wengozelewa ukazabarira ndotulivu daboko wanruka na shahao ngewandu walibiensi kartina shahatu sharibaki haruma namna ya magui wala renge miliari fulani njarmwensi ya bairengwa wala chau rijundu katungar sa modulumifu yode manekao rijundu haruma rohombi rohombi nungejuhu jahina mnainu hapo patumshinzi wa maisha kaheni saurambu wa umanyanyu wendo biu ya chado rirongola bano ralemewa wendo karanga le faida yani ritula msajaja yo karidore ndana nai no angaliana nai na uplana sheo na bajao vahensi ejeda rijuru kakabati mru jamba rongo rijuru kata oanzo wazabe jumkini shawa tikensi tartua tranquille wazeleza hana mnazo chidari rivira shari junda ketsa mabangano ridezane ripulane banyu ni mahima mweze media ezinu ngendo jao we regaze media banu jao bankeno kiri na balanga we hazini goliwa na bala we wamba goda iliyo wala kaungena mahamitsano nge bala hasomo katsuna bazi yafanya wao wenji wasoma walona za diploma walokomo ratufanya hazi kwa jambo watu soma walokomo watonda mria warandazi wao wenji bangariteza na Mwenyezi Mungu ribe haruma misio hono gamonao ngamwaruko maudu nganundo anchar Ramadhan Mwenyezi Mungu warengeleo kwa nakawiona kwa jambo ajuko fabo hari Ramadhan kwa jambo ajuko foma ndoni kwa jambo ajuko swale hidi wakati kaunga rujokada manada munge dunia ni bano kachujuo katajuko roha garite zao dhamana nyangu mru hata wambaka hatowana hapo ngojuzi swao kaburini izo wafanywa na hapo uko jamba mru jaringe dhamana ya wenji yambe bano kamdo na mjemu ndunge ya doi tanrufikira ya makinisha wandu ya babane nsigendo jao banugera dimori fenjao na balaka batata tabarongo loni yo honi ngoni hula shando udoba kwa jambole kawa halikiwa dhamana hensi yaladhimuka kweli kama paskuma namlokana siwa nyanya yabole wobra basiwane anya mesilamu irijoka heni za dini garezili ndao rekatsumu rekajao ilirija kama zimara fanya ibada nyiwe nyoka yabo mjoka kamsina namna yoshida matoezi abonyo ruenda mwangari ya daula ibadhamana mabani hanyu mundendazi
nisaidie maraia mwenenda mnayofanya mrekupere mali lao vanu jawo iho akama nrende hata bana ba hamwe tsinu ngabajuko tilwa sharia mapesa ne spesija ungazikozilwa yabori tsohufa chamungondo arumie carte bleue gojodo kana gojodo hadidi shiwa gojodo kana mipaka kangono komori kuno jobala mjuma 2000 kuno jonde watemba pesa kati fulani ani harma mone kiramu haujau mapesa fulani yabori tsohufa kama unabaka sino mfereji wala bala 2000 wala bala 10000 wala bala 20000 wala bala 30000 na mkensi mtwalie namne mapesa la njao mwensi myabadilo wanyi yabakimo tijuri fanye manu ngori sedilane rikena mishinzi rikenansi bakarna tsojo kena mneno rutodo shindana unale kafu bonzi ire wona bwanru tabi hawo nziani ire wona mvua ere mawanru wanu kwa tabi hawo ire wona ani kama waruko mimi Musa baba na dukana hapa na watu wahiba hao ilana mnakamra katsa fikiri enga mwendonda enga mnafanya ningela kwa kemishinzi mkeensi ka emi jobala beru wanu hata hale rudoshelea kwa watoto msuje kumbaye wo hafu basi mbaye wo hado bali ya mnajunia ye biro mirani hatu yereme mnakopaola ibala hindi ngwanzo mrulo na mnanyungu ya menyeha mnajau hado kana mnawizani ye kazabala ye bima bada bala mre unda mnara likume izo banso mnukangizo rangu mre unda mnara likume bala dola mnasorbe na mnajau ukiri ndo ubimbi bala tondurral mengo mirandaru wakati huo kasa 2026 ila de mumkensi mambe kana bandu ngasibanu ndujo shida bala minana siminji banu hajamanu garjo hula rifanye jao wehola kende jitihadi adu ilima yejo shinda hende hafanya tartiba tabala mahopo fulani hajamanu garjo ya renge mahopo ala banga jonda fanywa nyunguva hanu rimnike jao mbuweze nguizo wanakumuru wasoma mihono hazi kwa tina ze mashini kwa tino wanruwa wasaidia kwa tino wanruwa tinamvu chona kumuru wenji kapati msomo wanamkumura tonu raufanya nyungu izo ngamziwa nao hata shingo rono nzuwani izo pia lazima mkenzi mfikiri serikali za kamili madhamana ikaunga mlindo maudu Mwenyezi Mungu yajuka mrengani mwende akhira shamu mkenzi mishinzi ya hena mwana mkomori ya hena mhono hazi ya hena jao msaidiwa na komora ndo kwa baraka sharti kenza mabangano na uvurana na habajao na usisa bamkenzi na tamana razida na mkenzi mfikiri ikaka mtina zanchida zokala leo mde mwatoe serikali habu mwonoka ngoyende saunai habu mwonoka mwaruka tijao habu mwonoka ruwama kirogo zinji kamtina zinchida zozifanya yabukayiri mde mhadisi wazima wadoka baraka bende nsiatu sotipia mde mwangarie serikali mwasaidie harume mendeleo ruone mendeleo mema mrensi le bangano ne zendrabo zosuja banoma ngamjotoezi ngamjofenjao msogeze mwana ya mwelewe ni nai ya juhende atewe hopareni ya fumabo ya fembu banga mwaminukaya waze tabu zirama wensi eka kweli panu wakumurungwa kubali yongwa mwonono na uoni kama aminukaya kamjajo wahi mwende hahaya wakumuri pia wajoko nziani wakevazima nanyi yensi paralize azalea ya unukaya panu kweli yensi inu uwenyingwa ya nzao sina ze furswa ya sebotsi shanga mwanao wakumurungwa mwenziani ruru wanruwa ili mwono juzi ya konferansi fanywa bala mirondo harume meza ila hata wenje za meza mbili emezeka nzima wenje za mbili kujajora mwensa ila hujensa ila yelewe ya kahahayado wamunyi baraka na dobi na kikibahi doa jundra hahaya wamunyi baraka na kikibahi na baka mwanao kaya wewe razida kujuo kaya nganyiyabo ikatsa bakana letengwe la nyuhilo harumando arenda nruzema rujo parsa ruwaili kiki yokubaluka dhamana ukaya yo uremu hazinji nabo hafanya zinji hasaidia nsoma da hamwensi cha hasaidia wana wakomori wenji kama wana wakomori wasaidia wafanya misafara ngabo yawe yo watu saidia amru hata wanzoke bana bahango wanzu watende wambejao bana mwele wenu wakaba soro lobo nze riwona mzano gozinu kartisa wanaona shibala ujwe ngoma na woi kiki uremu hazinji uremu hensi ufanja yabungabo zembi gamu aminukange na njema zinji yazifanya na nezembi zinji yazifanya ngizo izo zibakina Mwenyezi Mungu changa mwaminuka hata zenjema kwa wati walo hamwe marengo yayo zenjema wafanyia mwana mzima huwa na waili kwa wati yode mana kawishela bana bokana sisi karanza rudeshele mriarinda zema
na kahambuka Muhammad Ali dia badama jila itsanraya uomongoni mwa adamu inaona kawarenda nduzema ndo alisa wakana ya ambassadeur wote mri arumisha wonsi juu yakana wizara wonsi juu chawo mri ya ambassadeur wanakomoro wenji kamjusubutina bukana wanakomoro wenja wasaidia ole passport he hisa hefanya wala ngonjo de Faransa haondoze mwaye hashida mtoa wala ngonjo da male koli fulani haifanya wala ja hazifanya zote ziwono mimi siziwono haka mimi mucho tibale passport hangu tsima bakana hisa yochorege passport haifanya bure yamruge da ho wanruo da ho Muhammadu wa jondrema hula tango hema pesa walio hapa benge mimi hamunokaya Mwenyezi Mungu yokaradhi ikale umrugu shukuriyo nguvumbu ware marenda zema ngwambo ili zikemsomo harumando jina wabuhematso waile ukahorenda zema zonjema au kahorenda zema zokaziwolo tami ranzi 2000 ranzi ila 99 na ka Egypte hatarjonre mahayinu shasenjema yandrenda tami ngamzivumbo bana ne ka 109 ijoka kazimremo mbuda wenke narkera wadokan baraka rongozema dhamana hatu wanu haadabu na mastei wanondo walona ruwashe walona zefami walojau ritiwala huwe ritiwadeye shana ruwarongoze wakweli warisaidie hanrongo zinji nado kanaleo wajawa ambao kaangala dhimo walo maruranzi 2019 magarjo toezinu banu jau dati fulani garjo henda garjo finjau ani mru yafikiro kabala lama hadisi wayafanya au ayer dona wanu alor kabala kupatima hadisi yafanyewa dona mru hata chala wala kwa tungoja waribaibu jau na huko joka nsinge tungoda norora ya abu afdal wo wende waone serikali wakewazima warenze maraia rudeshe meza rundeza haki za hatu yende namna mimi naona ili njeni na borde mbavesu jayunu kaya madhomana hatu ngamonoka na tirongwa naye amne amtse osama mija jabano njeni de dhamane kauyonsi shanga mrogolo heyensi enamna ensi hatu iliyo ritona mbavio ritona aeroporo ritona mbamaji ya kweli ritona mwenje wa kweli ritona njao nezopia ngari kutajao nyinyi wanyi madhamana roare maoro walio nsanganya wazima mhui ensi ya kumori bensi ya kumori ngabwana wenji wasoma walo yabo misomo minji ya balambali ikao ikoladhimu mkensi mwafikirie watulwanziani riwene namna ushinda umwe haruma sampursa ritoka 25 karunaba kanarke na 50 ritoka 25 kangari joka hundansi tsino nyangu cha umwe ritoka 25 umwe renshiba kibinadamu charitoka na hata ni babiri wanao na hizo pia maana de mashaka alo nsiju ya heze janibu zinu bware manao karna huenda ngarjo henda athumani wamdeye wamlapize wadiwazo kama ulu bangwa jukonza waduarange ya plasila kwa ujibiwa kama ulu wanwa he yangu wade yangu wadhalilishao ngwarendo zinyama ila dhimbu wake ye faso ya mru dhamana wanzu yake na dhamana maulu warense faso ya mru ranyaja ubahi ujidai shale wole umrujo na dhoma na nzoke yake na wizara maudu ye makaulu yahe ya rongo zawe mhuwa daula yani kasulingana na abunga rujoka ikanganya namna hiyo ya abunga sa mutabifu abuka yiri mreje mdema ke wazima mwene namna shawiri shawshinda zepwe muhimu hizo maji ya aeroporo umbade na zopia mkensi wazima basawa wahala pitalibani msikensi mduotseha yoke banu zempado zinanga juko fanya yo faida hatu zonse pia na mumtsengeleye mdema one shawiri engara jorga ba doktori ndahu enarfanja jansizinji kaweze la pitaliza hao ndi warenga ndubonze wajengo wasomao ngo wazima ngo waonao enamna yora hafu enamna yajao enamna ya ufanya enamna ani rikebazima rifanye mendeleo ya hensi charitsonu kabalaja wa hampado riketsiri mtseshe baada baka mtseshe la pitali yiroro bala rifanya mahukumu ala sarando damina we shengela dimori tsanga imtsengeleye imwe daula ndemo ndenda mna ya ushinda baba ni roli ya oposa duka yake wazima ndene serikali ya rumo bezi sohenda yemwelezo kabanga monoka lazima rifenjao ilirunde ze faida shatidukana mkesi haruma roli ya kusodorema na hamba vanuka manzumlekeze no kama kushinda mlekeze na hamba jao na sire rora yonde maana mimi na kufanya muhimu njebanu njijene njeleze abonga bajokana marifa menji au mahu au marifa ikaunga joka mbenufu hane hangu amombo mngu andu wa pia rijeri risaidie rirongozema dhamana hatu bala kule hali kesuka na rakinsibanu karma scenario na udamba karjonda ramenye ngajonda rafenjao akabane bengwa renderi menye ngachukole kezwani ndo abarenderi menye kabatsi pare
rende rimenye ritamro rende rifenja ezunga jole kezwanido yakoredi reje idingoni wenge kairi ritwalie rumweze madhamana hatu wanwarense sinema baza za hezele jimbo habasarre machi rirenge kupu ngarendo zatu kama minukana izonde sajiri leo za hezele jimbo afinalize habasarre machi rirenge kupu ngarendo zatu wenge watukufa komoni ambushuroni sumu njema ya kheri ranzi maulu hunde yahowa Mwenyezi Mungu ajalie kena mori funge akheri na unono. Mwenyezi Mungu abwe maridhiki. Mwenyezi Mungu ajalie rifanye ibada kaonge kubaliwa. Mwenyezi Mungu arejezeze roho haramwaze ngido zinu rudojo kaya mwezi hamada huo uti mwezi wa habanai uti mwezi wa ushindana shawo mwezi wa ujari mbevanu risaidilane namna rjoshinda ribale ibada hata riwasilishe kama wavenze wenge watufa komori kama Mungu inshallah taala keze dua zikubaliwa. Mwenyezi Mungu ajalie kena mo jiri swali hili rifereshani kama wavenze tarjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.